sitsho Senzile moyo leminyaka engu-27 years old. Abantwana banga Abantwana ababili amantombazana, omunye ule-7 years, omunye ule-10 years, ngamankazana. isikhalazo sakho sithini? Isikhalazo sami sithi shuwa ngabe kuyayenza nxa kutholakala amadola lathi siwathole nje ukuthi sikwanise ukuthi singasizakala ukuzinto zonke. Wenzani wena empilweni? Mina empilweni yami angila okunye engikwenzayo nje ukuthi le ndawo yami lapho engihamba khona sathinga ama-piece dog. So ama-piece dog angikhona atholakali, kunzima vele. Abasemazweni alale abalezihlobo zabo befuna ukuncediswa so bengakudinga? Ye, bengandinga for ukuthi ngibancedise ukuklina. Vele ngizwani le doti ehlala ezindlini zabantu. Ngifuna ukuxotshana le doti, idoti ayihlambulukanga. Sengabe ngifuna ukuthi nxa bekhona abafuna ukuklinela kumbe ukwatshelwa bengithole enambeni zami. Zithi? Zithi 071 349 2713. Uyatholakala noma ngasiphi isikhathi? Ngiyatholakala noma kusiphi isikhathi, khululeka ungihlonele uyandithola. Uso abantwana bathi namhla baphathekani? Akulalutho, ngiyazibuyelela nje ngizihambela. Namhla kwalile vele angitholanga lutho. Amalanga afanani, kwamanye amalanga ngiyathola okuncane ngithenge lami okungama-chance sisepheka labantu abami silale, ngivuke ekuseni ngiphenduka futhi khona. Hayi namhla kwalile azange kwaba lamakhiwa abuye kuzosikhathi. So kunzima these days vele, inyanga nxa siphakathi so kuba nzima kakhulu. Phini inamba zakho zocingo? Inamba zakho zocingo yezefoni abangakuthola khona? 071 349 2713.